abantwana nabazukulu bawugama hey bazalwane noma sisebenza kangaka umsebenzi waphela amen hayi lo wesifoke asilethe wena ntanzi asilethe wena uzomela lo wesifoke kuye sana sithi nje wena uzaba ucele kuya kusemama sana siletha wena wesifoke amen siyabonga ngokumama nonke kanye siyathokozela nonke sihlala sifuneke Mamelodi ePitoli Maswati ePitoli awafukwe mabhasi mganga ePitoli njengosi ledoda le akazomthatha ubaba zila wenza njani basizwa balipura ithatha ubaba kakhulu abafanele base kushukela sekubokugcina ngelapha bafanele amen yo ledoda le kama ezoyiphatha umengameli ezenzayo ingoyo umkhosi lapho eMamelodi elasibamba isikhathi abantu ngo-9 sikhona lapha eholweni A5 lapho ayoba agqokela khona udodana kababugama bayamazi umkhulu gama omdala wasePitoli kanti bogama lenkosi so-ke uye ozobambatha ngalelo langa siyabonga kahle uma sisuka lapho A4 October kuyombatha nylon uSibiya amen ebranchini kababa uGaga sithembisa manje ubathela kuphi engwelezana empangeni bazalwane umbathele empangeni ubaba uSibiya ujabule baseThekwini ngoba abantu uzana ne4 October kube kumbatha yena lo baba uSibiya uzethembiso cela siye sonke-ke ukuyomembesa lapha empangeni amen uma sibuya kuye-4 nge-25 kuye u-October same month batha nayo indoda uNicholas uhlala ulapha eMiddelburg eMhluzi la eMpumalanga zosuka empangeni ubukele ize ngapha ephezulu eMpumalanga eMiddelburg iyambatha ngeviki la umhla 25 October ebranchini eNyanda lapha uphethe ubaba uBishop Langeni yibo-ke ozabambatha nge-25 October amen la siyogcina khona siyogcina la eThekwini ebranchini yeGalile kunomongameli uCele uyozobambatha lapha ebranchini lababa uMkhulumanyoni nge-8 November cishe umsebenzi wokugcina ilist yethu siyibhala la nge-8 eThekwini kaJion Newlands siyatshintsha kuloko hayi-ke nge-8 sonke-ke sihamba ngaFriday sifika ekuseni sifike eBhishi liyazi ukuthi bantu abantu usemini yonke bese sesendlelambama siye enkonzweni kababa uCele nge-8 siyabonga kakhulu bazalwane yona msebenzi yethu-ke yalo nyaka la izobe iphelela khona amen ngiyabonga abaphathi beshikelo makosa siyabonga kakhulu ngoni uNkulunkulu usiza amen